Ni veliko 18-letnikov, ki se po dirkalni stezi vozijo s 600-konjskim dirkalnikom. Vozilo dosega hitrosti krepko čez 200 km/h. In malo kateri voznik lahko obdrži trezno glavo, ko le v nekaj sekundah upočasni za več kot 150 km/h. A z vsem tem je le 18-letni Mark Kastelic prepričal avstrijsko ekipo, da ga vzame pod svoje okrilje. Danes se je prvič usedel v njihov Porsche GT3R. Jedete v Boga? V Boga. Porsche je zelo tak avto, igrilo avto, tako da se da z njim poigrati. Sprva bi sicer moral voziti Mercedesov dirkalnik, a so ga na to Avstrijci prepričali s Porschejevim. What I really like is his focus, his determination. So he's going all in, same as we as a team. So there we match really good, and that's also what we saw at the first tests we did last year together with him in Barcelona. So immediately, okay, that kid we want to have in our team. Vedno sem sanjal, da bom vozil GT avte, pravi, ko so mu pri avstrijski ekipi ponudili službo, pa da so se mu uresničile sanje. Preživel bom veliko dni na stezi, pomagal bom tudi mlajšim voznikom, ki so v klasi nižje, tako da bom hodil tudi jaz na dirke, evropske dirke, pomagati ostalim. Z ekipo bom preživel zelo veliko časa in tako da sem tudi jaz nekako postal eno iz avta. Let's say when we have started and we have a good fundament in ADAC GT Masters, and hopefully he will run for podiums, for victories, and when then the level is there, then for sure it could be that we do a guest start in GT World Challenge. Njegove oči pa so uprte tudi proti dirki 24 ur Spaja, proti enemu najuglednejših tekmovanj, ko se na 24-urni dirki 3 do 4 vozniki menjujejo v avtomobilu. Težko je to. Težko je, sploh po noči, Spa je nesvetlen, nevarna, sploh če bi bil dež, da bi dež padel po noči, je izredno nevarno. Tako da, ampak se on veseli, on pravi, da ne vidi težav. Vas kaj skrbi za njega? Ne, jaz mu zaupam, Marku, 110%. Ciljamo na zmage, tudi jaz ciljam na zmage. Ja, jaz bi rekel, da bi rad spoznal Maxa Verstappena tudi na progi, ali pa Valentina Rosija, bomo videli, s kom se bomo bolj ujeli. Posluša Maxa Verstappena, ki mu je tudi v Spaju svetoval, da ne vsako sekundo izkoristi za simulator in se strinja, da to pomeni. Ne bo nič hitrejši, ampak gre se za fokus. Na mladih voznikih je ogromno pritiska, pravijo v ekipi, zato je njihova naloga, da mu pomagajo tudi v situacijah, ko ne gre vse najbolje. As long as it's good and you win and everything is fine, all people clap you on the shoulders and everything is cool. But when you came in a period of your career where it's not so cool and things does not work out, then you need a strong team, then you need strong partners, and that's where we also help him outside of the racetrack. Kastelic je na svoj potencial sicer opozoril že lani, ko je v italijanskem prvenstvu GT4 pokoril veliko bolj izkušeno konkurenco in sezono končal na prvem mestu, v Sloveniji pa si s tem prislužil nagrado avtomobilist leta 2025. Še en velik uspeh lanskega leta, opravljen vozniški izpit. Si naredil? Sem naredil, ja, prvo. Normalen avto, se navajam. Tle v Avstriji so kar omejitve, pa radarjev je kar veliko, tako da rabim biti kar pozoren. Ja, ker meni si obljubil na prejšnjem intervjuju, da divjal ne boš. Pač tako, ne bom divjal, ne. Ne, in tudi nisem, tako da. Radar me še noben ni ujel, tako da ne divjam. In če ste zdaj navdušeni in bi se želeli tudi sami podati v svet GT3-ja, naj vam izdamo še ceno. Takšen dirkalnik za eno sezono stane okoli 650 000 evrov, če seveda vse dirke odpeljete brez karambolov.